Karbiatum Pan Ilitum ACEM Tuliram Ronghanga Kehai Kapathera Asonsi Ha Goldfield Along Rongsu Election Campaign Hukaningje Alang Li Pulo Election Sia Campaign Anta Non-Hanadat NC Hills Autonomous Council Election Do Bomlo Penapsi Vote People Haladak Si Alang Li Ganingje Je Nang Litum Karbi Youth Festival Nang Dunra Nang Chehok Donot Nilitum Nang Litum Pan Ok Nang Pichupo Hor Nang Pijunpo Usi Ganingje La Bangke Therak Me Me Alam Le Ilitum a culture ke Okkichu Horgijun a Kam Dali Ilitum a culture ke culture Pulate Kang Thir Et Mesen a Kam Ke Claim Japan a Kam Abang Si Jaseme a Hoklo Culture Pulate Lake the sum total of life Pusi Pu La Pot Ahut Isi ke Horgijun a culture lo Seta Lake Hinodak Pusi Non Hut ke Bangka do ita la bangge pe kom bom lo pe ong e bom lo la pen bang ang no si election campaign long si hor pen ok pen ke pa karbia tum pan jase me da karbia lam men se ning je la bangge therak me la si nilitum APHLC pen la tuliram rong ha halada election campaign along ke pa karbia tom phat nitum ok nang pechoji hor nang pejunji nang do not festival along puge pu bangke nilitum condemn la ke hinopik alam lo la pen la bangke ilitum therak me chok la pugali la ke election hoke son ningje kertan la ke illegal lo ningje no la son ge ok pen hor pen ke pa poisa pen ke pa la pu bangke election hoke ningje kertan la ke illegal na sini tum la ke condemn lo aji moi APHLC hoi APHLC president hoi moi kobolo giatu je ei kedinor bitorot umrongso golf field election campaign amar dangoria Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Manuhokolok Koise Raijok Koise Je Apunaloke Amar Karbi Cultural Function Ahibo Jitu 12 Tarikhor Pora Rombho Hobo Hetu Ahibo Apunalokok Ami Mangso Khwam Mot Khwam Buli ফুসলাইছে তেওঁলোকক ইলেকশনৰ ফালৰ পৰা চালে ইলেকশন ল ফালৰ পৰা চালে এটো ইলিগেল হয় এটো কনডেম কৰিব লাগে এটো ইলিগেল হয় এটো ইলেকশন হ'ব নোৱাৰে এনেকাটো ক্যান্ডিডেট জনক মানে এটো ডিসকোয়ালিফাই কৰিব লাগে আৰু পানিশমেন্ট দিব লাগে শাস্তি দিব লাগে যিজনে কৈছে এতিয়া তুলিৰাম ৰংহাঙে কৈছে দেউ লাজৰ কথা এটাটো যে কাৰ্বি কালচাৰত আহিব কাৰ্বি কালচাৰ বুলি তাত যিটো ঠাইত আহিব তাত অকল মাংস মদ খোৱা এটো কাৰবাৰ বুলি ক'লে এটো বৰ লাজৰ কথা হেতু আমাৰ কালচাৰত আজিকালি কালচাৰটো এটা ইমপ্ৰুভ কালচাৰ উন্নতি হোৱা কালচাৰত এটো মদ মাংস খোৱাটো কালচাৰ বুলি গণ্য নকৰে আজিকালি আগৰ দিনত সেঞ্চুৰী 1500 বছৰ আগত হৈছিল হ'ব পাৰে কালচাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ কালচাৰ বুলি ক'লে the sum total of human being life বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইটো হ'ব আছিলে আগতে কিন্তু আজিকালি দিনত এইটো নহয় এটা কথা এইটো আৰু এটা হৈছে যে ইলেকশন আইনৰ পৰাটো মদ খোৱা খাব পাৰিব তোমালোকক মদ খোৱাম আৰু মাংস খোৱাম বুলি কোৱাটো এইটো ইলিগেল এইটো বেআইনী কথা আৰু এইটো কনডেম কৰিব লাগে আৰু একশন ল'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে সেই কাৰণে আমি APHLC ফালৰ পৰা আমি কনডেম কৰিছো Today we have invited you
to this news conference at Difu. We are holding at Difu now. I, as the president of the All Party Hill Leaders Conference, would like to say with sorrow, with sadness, that during this election campaign at Umrongso Golf Field, Tuliram Ronghang, the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, he invited the people there, Karbi people, mainly Karbi people there, to join Karbi festival, and then he promised them openly over microphone that he would feed them with liquor, malt, and meat to eat. This is a shameful thing, because this Karbi Cultural Society is holding Karbi Cultural Festival. Our cultural festival in this modern time is not eating and drinking. It is a good thing. Culture, it is, we celebrate in the most refined manner. We have to celebrate in the most refined manner. Drinking, eating may be culture long ago, that is 500 or 1000 years ago. But now there is no more our culture. Or not only our not Karbi culture, but others also, it is not their culture anymore now. Therefore, this asking people, requesting people to come and join cultural festival to eat and drink is not a good thing, and we condemn it. Another thing is, now NC Hills Autonomous Council election is being held. It will be held tomorrow. Polling will be tomorrow. And during this campaign, election campaign, asking, showing temptation to the people to eat and drink is not permissible as per election law. That is why we have condemned it, and then we request the government that suitable punishment should be given, inflicted upon Mr. Ronghang for utilizing, for tempting people to eat and drink during our cultural festival. Thank you. Hindi. Ada yang lambat. Ini labang so nitong naghahateng walang tong Pherang-Ke tong labang pot nitong hepeta ka surupa jelo dan kecengsi kaning dia dame bangke isining duk meme ini digital ka sila sonalam kaning dia tekang lason ke klem bangel tong Karbi ke panisi ning duk meme lam athe nona kai ke thekere kai adin lo pasti niligi pudami bangke Karbi Anglong Autonomous Council asiem tum hada ke do Karbi tum han isung ke boy ke rab gali hor okpen ke bai dam bangke lake Karbi ke fan ge misanang thekali lapen isielam bangke labangso hor okpen ke bai long student organization atum fan halada ke do Karbi tum pini punang kok ke kupie porlo lahen lo alam bangke non itum thanam nei bangke je Karbi Anglong arada kisu nganta itum cepajok thekthelan dima haso ke do Karbi fan kisu nge pajok le hor okpensi ke baidam pulo tangte tangka mahapen ke baida pu bangke lake student organization tum ta ot kali la bangke pini hala tum student organization ta amen enderlo inglong fopen lamding ro da kese po people amen enang ko kente jong sia hok pet Karbi ke fanalang no claim pulo tangte politically la tum claim do nangne napen Komane CM tau komane ye mafidun kriakam wale student organization nong kelang bangke CPN bangke lasi non halada ke do Karbi etum pini anital land patta velang lahai putha student organization ipol lam ningja hedat kente halada la tum pini anita council long warenga mar sailong le labang saputhak ningje dun tha hai
pil hor ok pene bai dang to kar bia khe kisung jok pumante tangka maha pen to kar bia khe dak do kar bitum kisung pen jok pumate pini hala dak do kar bia to memrang so ke do kar bia to pil bang solam ning jenang koke komola dai chen ponon kente komar loke therak nang kente no pini nang to hala dak therak thek thema pona student organization mane pu cm tulera mane pu afana lang han ki pu gelak to therak nang pono non komola therak nang da kar biang long do kar bitum da therak nang loke itum ha nang pas sungri pon da bang ning jelo bang pulo MP Horen Singh be ka ita ningkan phone non ke par thupo hempre ke heloving lam lo pini anita hadak longle icep tanang paklot do pavelang arlong thana nang paklot do pavelang polam si bang paklang lo ante pin hadak hor ok pen ke bai dam ke lage karbia khe ki sun ban jogi mante kotha khala da ke do karbia tum ahem ke melong onde thanga facility da ve patumi herlang parni sialom isiam amai long tum rong lu dam lu government along hala sai chuti kia tum tektor chu hang dunji aphan lo chupidam lo ha Ronjit Kumar Das talang li BJP a president claim bom hot sita bang lo talang le pinningkan phopar thuelo ju de people lo hai ki sung pen dak non da kar biang long pen kedam tim kar biang long pen kedam a BJP atum la pen student organization ki du na tum people lo hai ki sung pa jagon thek de kente nasi sialam bang non ni lialang thani punai bang ke jong si kar bia khe phan claim ji pulo tangte aprang si nang le tum autonomous telam phan rat phan than pakla tha people lo tum ningkan phong bo autonomous tel ban thek de rada phan ko pipel lang tum non ke ba alang le tum towar si ave non ke alang le tum towar ke isiver lo hor ok pachunang po la pensi election tum chepai nang pulan chol la pen isi non BJP tum bang ke la dhoromamen pen election ke pachu fansi non kam claim bom la bang ke nito lage char pame PSLC in ben bang ke la se dhoromamen pen e PSLC thola BJP atum dhoromamen pen election ke pachu ba la so election a police a politics manging ton melo la pen hor ok a politics manging ton melo jong si karbia khe tum ching thur nai bulo tangte IAS pamani phanan tum bori tha APSC along kwanan si karbia tum ke palong donji ma ACS officer e paman ji la phan ma tha hor ok pen karbia khe ching thur de lage karbia tum pin hala da ke do umrang so ke do karbi tum hor ok chot long le pinlang mang pin tum ok ko chona mi ja kong da ve development la bang solam non arjunang kok po nono bang kelang tum hor ok pen bai dam si ni tum han BJP hanak pa hai no dak taralang so festival ang do loklo tangte ni tum nang tum han anang pa chopo hor tame nang pa jun po lagi tum culture le mate tum sara pulo gente lasi non ki jutsia bang ke tum sara pe na pothan thuna non ki jutsi ni li pu dai bang ke karbiang long akisung ili tum akisung ko pilo lasi non pabang so kisung ke tum autonomous state long sirak nang pu lapen BJP phan ke kalbiang long ara tai tum kroi nang nelu lapen NCLarat phan li ke pachin lo umrang sora pachin lo BJP phan ke vote pirino nang tum tain ton melu athe nang tum piniamita hada ke do karbi atum hada ke do karbi atum phan ke pathir thipji puba ke BJP pen mai claim nelu athe la tum high command alam karju pensi pinian te hada ke do karbi tum nona ta kisul pen jogone del to war ave me ave lang ave school ki dun tai hello pigla ha umrang so college do nai ta aja to me hello piglang 20 km 30 km ana tum school dom nai college ke chal dam ni panta sur piglang asil hai kisungan pajok thek poson de messenger sta non hor ok pen bang ke bai dam pu bang ke lake herak me melam komone han faro pho komone fan suri si komone seller go fan komone student tum fan student organization han komane suri cap hai ki pia bangel hai ke karbi ke fan mission ang thekali এইটোৱে কথা যে মদ খোৱাম মাংস খোৱাম বুলি লুফ দেখুৱাই ভোট বিচাৰা কাৰ্বি ৰাইজৰ মাজত কাৰ্বি ৰাইজসকলক সেইটোতো বেআইনী কথা আৰু ইলেকশ্যন মতে ইলেকশ্যন ৰুল মতে এইটো ইলিগেল বেআইনী সিৰিয়াছ কথা এইটো আৰু সেইফালে এটা চালে আমাৰ সোসাইটি ফালৰ চালে সমাজৰ ফালৰ পৰা চালে
এইটো আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে বা ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে এইটো বৰ লাজৰ কথা আৰু আমাৰ কালচাৰেল ফেষ্টিভেলৰ আহিব আমি তোমালোকক মদ খুৱাম মাংস খুৱাম বুলি কোৱা আৰু তাৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভোট বিচাৰি এইটোতো ঠিক হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এইটো আপত্তি কৰিছোঁ আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ